Yes, reka twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza, tubifurize igitondo cyiza, igitondo cyuje umugisha kuri iyi tariki ya gatatu z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Nshuti bavandimwe, reka tubane namwe aho muherereye hose, yaba abari ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda, abari kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu Burundi ndetse n'ahandi hose haherereye ababasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Amakuru yacu rero bidatinze biravuga yuko umujyi wa Goma waba uri mu kaga nyuma yuko FARDC itanze impuruza ndetse igaragaza yuko ibice byose byamaze kugenda bifatwa n'inyeshyamba, mu gihe runaka bizagenda byongera bisubira mu maboko y'ingabo za leta. Turaza kugenda tubaribwira ibitero birimo birategurwa ku kibuga cy'indege i Bujumbura, ariko nyamuneka tukiri ahangaha mu by'ukuri amakuru yandi dukomeza kugenda twakira ni imirwano ikomeye cyane ku munsi w'ejo muri teritwari ya Masisi, aho bivuga yuko drone CH4 Sukhoi 25 ndetse na kamikazi z'ubwiyahuzi zongeye gusenya ibirindiro bya M23 ndetse zisiga zinahitanye abaturage. Ibi rero byahise bituma Colonel Nanga ategura ijambo ry'igitaraganya yagombaga kugeza ku baturage batuye mu mujyi wa Goma, abasaba gutuza ndetse anabizeza yuko AFC M23 ihari kugira ngo abaturage ubuzima bugaruke. Turaza kugenda tureba muri teritwari ya Warungu ibikomeje kugenda bivugirwayo, tuze kugenda tureba mu by'ukuri gahunda z'uburyo intambara ikomeje kugenda igaragara. Ni igisirikare cy'u Burundi gikomeje kwiyongera mu mujyi wa Uvira, ndetse benshi mu bakurikiranira hafi by'intambara mu burasirazuba bwa Kongo baravuga yuko mu by'ukuri ingabo z'u Burundi zaba zirimo ziraruta ingabo za leta ku mirongo y'imbere ku rugamba, by'umwihariko barimo bararwana. Bikavuga yuko rero ibi ngibi ntabwo byoroshye habe na gatoya byibasira ibirindiro by'aba barwanyi ba M23. Turaza kugenda tureba mu mujyi wa Goma uburyo bihagaze. Nyamuneka bivuga yuko Colonel Nanga yamaze kuritsira ndetse agaragaza yuko Perezida Tshisekedi ngo yaba arimo arajijisha ibiganiro bya Doha muri Katari, mu by'ukuri ngo byaba ari impamvu we ashaka kugira ngo ategure intambara neza, mu gihe ari kubajijisha idoha muri Katari abajyana mu nzira y'ibiganiro, nyamara we Kinshasa arimo aritegurira intambara. Nshuti bavandimwe, ngira ngo turaza kugenda tugaruka muri byinshi mu makuru abakomeje kugenda avugwa. Nyamuneka tuze gukubitira nanone muri Sud Kivu nk'uko twamaze kugenda tubabwira, ingabo za FARDC zifatanyije n'abarwanyi ba Wazalendo biravuga yuko mu by'ukuri bafashe agace mu by'ukuri ka Buhumba mu buryo bwuzuye cyane. Turaza kugenda tubabwira uburyo bihagaze n'andi makuru. Nyamuneka mudukorere subscribe, mudukanire like, share ibiganiro byacu bikomeze kugenda bibanezeza aho muherereye. Nibyo bidatinze rero reka turebe ibitero bikomeye cyane byiriwe muri teritwari ya Masisi. Ni ibitero byifashishijwemo indege zitandukanye, yaba drone CH4, yaba Sukhoi 25, yaba drone kamikazi z'ubwiyahuzi. Biravugwa yuko byatangiranye n'igitondo cya kare mu duce dutandukanye, by'umwihariko muri Masisi centre, ubwo hagabwaga ibitero bikomeye cyane hifashishijwe izi ndege zigambiriye gusenya ibirindiro bya M23. Nyuma yuko M23 itangaje yuko centre ya Masisi, centre ya Rucuru ndetse teritwari ya Masisi, teritwari ya Rucuru ndetse na teritwari ya Nyiragongo babikontorora 100%, FARDC yamaze kugenda ica umuvuno igaragaza cyangwa se imenya bakuru yuko ikirere kidasakaye, niko kubyitwaza mu by'ukuri barasa ibirindiro byose by'inyeshyamba za M23 aho biherereye hose muri teritwari ya Masisi. Biravugwa yuko rero uyu munsi muri centre ya Masisi humvikanye iturika rikomeye cyane rishingiye ku mirwano ikomeye iri kubera muri teritwari ya Masisi ihuza ingabo za FARDC ndetse n'inyeshyamba za M23. Ibyo biturika kandi biravuga ko byibasiye abaturage basanzwe, bituma ndetse abantu 4 bapfa mu gihe abandi 7 bakomerekejwe n'ibyo bisasu, nk'uko imibare y'agateganyo yakomeje kugenda ibigaragaza. Amakuru aturuka aho byabereye avuga ko inyubako zimwe zasenyutse, abaturage bagahungabana bikomeye cyane kubera icyo gitero cyagabwe mu gace agatuwe n'abasivile. Kugeza ubu ngubu rero ntiharamenyekana ku buryo bwigenga uwagabye icyo gitero mu bihe by'imirwano ikomeye. Impande zombi zitandukanye zikoresha drone, imbunda ziremereye n'izindi ntwaro, bityo bikaba bigoye guhita hamenyekana inkomoko nyakuri y'icyo gisasu ndetse
ndetse n'uwaba yagiye agitera. Nta cyemezo kirasohoka kandi kigaragaza niba icyo gitero cyagabwe n'inyeshyamba za M23 cyangwa se ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko amakuru aracyakusanywa kandi arimo kwemezwa. Ibindi bisobanuro nyamuneka birambuye biraza kugenda bitangwa nyuma y'uko hakomeza kugenda hakorwa iperereza kugira ngo hamenyekane mu by'ukuri icyaba cyateye ibyo bisasu cyangwa se waba ari inyuma y'iryo sanganya ryaje kugenda rigwira abaturage. Indi nkuru kandi yihutirwa, biravuga yuko rero kugeza ubu ngubu inyeshyamba za M23 zamaze kugenda zitakaza ibinindiro byazo bikomeye cyane mu gace ka Buhimba muri teritwari ya Walikale. Aha muri teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru, biravugwa yuko rwose mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri cyangwa cyo kuri itariki ya 2 Mutarama umwaka 2026, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zashoboye gufata abasirikare ngo bagera ku 10 bo mu mutwe wa M23 mu gace ka Buhimba muri teritwari ya Walikale. Ubwo kandi abo barwanyi bageragezaga gutambuka no kwagura ibikorwa byabo bya gisirikare. Aya makuru aturuka mu masoko yizewe y'umutekano avuga ko abo basirikare ba M23 bafashwe bakiri mu bikorwa byo gushaka kurengera imirongo ndetse kurenga imirongo yarindwaga n'ingabo za FARDC nyuma y'imirwano kandi y'akaga gatoya kabereye muri ako gace. Ibi bifatwa nk'intsinzi ikomeye cyane ku ngabo za FARDC, bikaba kandi byerekana ko ubugenzuzi n'ubwirinzi bw'igihugu bukomeje gukazwa cyane cyane mu bice bikunze kuzengurukamo cyangwa se kugenzurwaho no kuberamo imirwano y'imitwe yitwaje intwaro. Abaturage bo muri teritwari bakiriye aya makuru bishimiye intambara FARDC imaze iminsi ndetse n'intambwe imaze iminsi ikomeje kugenda itera mu kurinda abasivile n'ubusugire bw'igihugu. Basaba ko ingamba z'umutekano zakomeza kugenda zikazwa kugira ngo amahoro arambye asubire muri aka karere mu by'ukuri nk'uko bigenda abitangazwa. Amakuru kandi nanone dukomeza kugenda dutahoza, aravugwa yuko mu by'ukuri muri teritwari ya Warungu ibintu ho bikomeje kugenda biba ibindi. M23 biravuga yuko yamaze kugenda yirukana abasivile ndetse bivuga yuko bamwe bafashwe barafungwa, nyuma yuko kandi abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kugaragaza ko batemera na gatoya ko inyeshyamba za M23 zifatanyije ngo n'igisirikare cy'u Rwanda bikomeza kuba ku butaka bw'igihugu cyabo. Mu gace ka Warungu, intara ya Kivu y'Amajyepfo, abaturage barakaye cyane maze bahagurukira rimwe bigaragambya mu mihanda bamagana ko aba barwanyi ba M23 bakomeza kwinjira ndetse no kwagura ibikorwa byabo bya gisirikare. Abaturage kandi bashinze M23 kuba intandaro ngo y'ubwicanyi, ihohoterwa n'ibitero bigabwa n'abasivile ndetse n'inzego z'umutekano z'imbere mu gihugu. Ibyo kandi byatumye umwuka uba mubi, abaturage bagira ubwoba, ariko nanone bagaragaza ubushake bwabo bwo kurwanya ihohoterwa rikomeza kugenda rikorerwa abasivile. Hagati aho kandi M23 yakomeje kugenda igaragaza yuko ibyo leta ya Kinshasa ikomeza kugenda ibashinza byaba bijyanye n'inyungu zabo bwite ndetse n'ibyo bashaka. Ibi bikaba byakomeza kugenda biteza ibibazo n'akaga gakomeye cyane, by'umwihariko hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Hagati aho kandi inyeshyamba za AFC M23 zagerageje kongera kwigarurira agace ka Buhimba ndetse kari ku mupaka uhuza uturere twa Walikale ndetse na Masisi. Icyo gikorwa biravuga ko cyateje umutekano muke ukabije, bituma abasivile benshi batotezwa ndetse abandi bafatwa ku ngufu, mu gihe abandi bahungaga abava mu byabo nk'uko bigenda bitangazwa. Abaturage kandi basaba ko ubutaka cyangwa se ubutaka bwabo burindwa ndetse amahoro agasubizwa mu gihugu, kandi ingabo z'amahanga ngo zikaba zasubizwa ku butaka bwazo nk'uko bo ku ruhande rwabo bakomeje kugenda babitangaza. Ni ibibazo bikomeye cyane bikomeje kugenda bigaragara kuri ubu butaka bw'igihugu cya Kongo, aho inyeshyamba za M23 zikomeje ibitero byabo bikomeye cyane, by'umwihariko byo kwagura ibirindiro byabo nyuma yuko ubutegetsi bw'iryo umugore wa Perezida Evaristo Ndayishimiye yitwa Angelina Ndayishimiye. Uyu nguyu biravuga yuko rwose ngo rugeretse hagati ye n'abashikiranganje batandukanye, aho byinshi mu byemezo aba bashinga bategeko bagenda bafata bivuguruzwa n'uyu mugore w'igihugu wa Perezida Evaristo Ndayishimiye. Si ibyo kandi hari andi makuru avuga yuko
rwaba rugeretse hagati y'aba bakenyezi babiri, ubwo ni perezida ni Angelina Nkurunziza ndetse niwo bita Denise Bucumu. Angelina Ndayishimiye niyo bita Denise Bucumu Nkurunziza. Aba rero ibi bikaba bikomeje gukara ndetse no gukarata. Uyu mugore w'umuhisi Petero Nkurunziza we ntago yumva ibikorwa bya CNDD FDD ndetse n'amahitamo atandukanye agenda afatwa ni mu bihe bitandukanye n'ubutegetsi cyangwa se na perezida uri ku butegetsi ariwe perezida Varisto Ndayishimiye. Ibi rero bigahita bituma akaga gakomeje kugenda gasa naho kagaragara, ibibazo bikomeje kugenda bisa naho bigaragara muri aba badamu, aho bivuga yuko uyu nguyu we yagirizwa ku kuba n'ubundi ashaka gufatanya n'abashaka guhirika ubutegetsi bwa perezida Varisto Ndayishimiye. Ubwo Denise Bucumu Nkurunziza we mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda ahururiza abaturage b'igihugu cy'u Burundi ababwira ati nyamuneka mugire muhaguruke dukureho ubutegetsi budafite icyo bumariye abaturage, mugire duhaguruke turebe yuko hari icyo twakora. Mu by'ukuri rero ikaba byahise biteza akagagurwa icyizere n'abaturage. Ibi rero bikahita bigaragaza yuko mu by'ukuri ibintu bishobora kutaza kugenda byoroha, mu gihe perezida Evariste Ndayishimiye we mu bushake bwe ndetse n'uburyo yifuza ashaka kongera kuyobora iki gihugu cy'u Burundi manda ye ya gatatu, by'umwihariko akaba ari we wifuza yuko yagenda ayobora abadede. Byinshi mu byakomeje kugenda bikuraho amanota uyu mukuru w'igihugu ni ibikorwa bitandukanye, yaba ibikorwa bya gisirikare n'amahitamo ya gisirikare yakomeje kugenda afata. Murabizi neza yuko uwo bita Prime Niyongabo niwe mugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Ubu ngubu yategetswe kongera kohereza ingabo mu gihugu cy'u Burundi, guhera ku nteko nshingamategeko, guhera mu rwego rushinzwe ubutungane, kugeza ku nzego bwite z'ubuyobozi z'abaturage ndetse n'abasirikare ubwabo. Nta n'umwe wumva impamvu mu by'ukuri izi ngabo z'u Burundi zaba zarajyanwe ku butaka bw'igihugu cya Kongo, kugeraho abasirikare b'abarundi umunsi ku munsi bari kugenda bagwa ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ndetse imiryango ntinabone ibiziga by'abasirikare. Ibi rero bigahita bigenda ari bimwe mu bigenda bituma perezida Evariste Ndayishimiye agenda atakaza amanota mu banyagihugu. Iyo ni ingingo ya mbere. Indi ngingo ya kabiri rero ituma uyu mukuru w'igihugu atabona mu by'ukuri amajwi cyangwa se atazongera kubona amajwi y'aba baturage b'igihugu cy'u Burundi, harimo kuva yagera ku butegetsi bw'iki gihugu cy'u Burundi nta gifatika, nta mihanda, nta bikorwa remezo, nta mashanyarazi, nta gukura abaturage mu bukene byigeze bigaragara, ku buryo wenda abaturage babiheraho bakavuga bati uyu mugabo reka tumwizere kubera yuko hari byinshi yadukoreye tugishaka yuko akomeza. Ahubwo yakomeje kugenda ashinzwa kuba mu by'ukuri nibyo yasanze bigezweho byose ameze nk'aho yabisubije inyuma. Niba igihugu cy'u Burundi nk'ubu ngubu izi saha kibura igitoro, igihugu cy'u Burundi ifaranga ryaho rikaba ryaratakaje agaciro kugera ku rwego rwa 15%. Ibi rero ni bigaragaza yuko mu by'ukuri perezida Varisto Ndayishimiye nta mpamvu n'imwe ya politike yaba yarakoze yatuma mu by'ukuri abanyagihugu bongera kumugirira icyizere, bakaba bamutora cyangwa se bakaba bamwizera kugira ngo yongere abayobore guhera mu mwaka wa 2027 ubwo amatora ya perezida wa repubulika ateganyijwe muri iki gihugu cy'u Burundi. Ni byinshi rero bikomeza kugenda bigaragaza yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ibye biri mu marembera cyangwa se bitoroshye habe na gatoya, ubwo we ashaka kuyobora igihugu, ariko nyamuneka abanyagihugu bo bakagenda bagaragaza yuko mu by'ukuri bitoroshye. Indi ngingo yagiye ituma uyu mukuru w'igihugu agenda atakaza amanota ni ifungwa ry'uwahoze ari umushikiranganje mukuru. Uyu nguyu ni perezida ni Alain Guillaume Bunyoni. Noneho amakuru aravugwa yuko ku munsi w'ejo uyu mugabo yaba yarimuye akuwe ku bitaro byigenga, ku bitaro bya leta by'Igitega bikuru bya Gitega, akimurirwa ku bitaro mu by'ukuri byigenga by'Ubujumbura. Nyuma yuko mbere yuko yimurwa biravuga yuko hari amakuru yagiye ajya hagaragara aturuka mu nzego z'umutekano ndetse na polisi, ubwo bamwe mu basirikare bakomeye cyane bashinzwe iperereza bagiye bakajya aho yararwariye bakareba uburyo ameze, bakongera bakahita bajya i Bujumbura gushaka ibitaro uyu mugabo agomba kurwariramo, ndetse hadaciye kabiri yahise yimurwa ajyanwa mu bitaro
bigaragara yuko ari ibitaro byigenga. N'izi saha ntiharamenyekana impamvu yo kwimurwa k'uyu mugabo, yaba byarabaye kubera yuko ubuvuzi yahabwaga hariya mu ivuriro rikuru rya Gitega, cyangwa ari ubuvuzi bukiri hasi, cyangwa se yaba ari ukuba yarageze muri koma agiye kwimurirwa mu bindi bitaro kugira ngo arebe ko yahabwa ubufasha bwisumbuye. Ibyo byose rero nibikomeje kugenda biteza inkeke abaturage b'igihugu cy'u Burundi, aho bivuga yuko uyu mugabo ashobora no kuza gusiga ubuzima, ashobora no kuza kwitaba Imana kubera ibikorwa bikomeje kugenda bigaragara. Ibi rero mu by'ukuri ni ibikomeje kugenda bigaragaza yuko ibintu bitoroshye habe na gatoya, ibintu bitazigera byoroha habe n'umunsi wa rimwe, by'umwihariko muri iki gihugu cy'u Burundi. Nubwo bwose Perezida Evariste Ndayishimiye we yaba afite icyizere cy'uko yakongera gutanga kandida perezida, ariko impamvu zagiye zimukuraho amanota zo zikomeje kugenda ziyongera mu bihe bitandukanye. Nyamuneka reka tugaruke mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, turebe ingengabitekerezo ikomeje kugenda igaragara mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bidatinze turahera ku byamaze kugenda bitangazwa n'uwo bita Sylvain Ekenge, ndetse benshi banavuga yuko ashobora kuba yamaze amukuraho amanota nyuma y'ibyo yari amaze iminsi atangaza. Sylvain Ekenge uyu nguyu ni umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo yaganiraga n'itangazamakuru, yongeye kugaragaza imvugo zo kwibasira abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi hara ku butaka bw'igihugu cya Kongo, avuga ati ushatse umututsikazi agomba kwitonda cyane. Ukibaza uti aritonda kubera iki? Ibi byahise binatuma benshi mu Barundi bahagurukira rimwe, bahagurukira hejuru, baramushyigikira, kubera yuko igihugu cy'u Burundi by'umwihariko ubutegetsi bw'abadede bwagiye bubiba ingengabitekerezo mu baturage, kugeza naho abaturage bamaze kugenda bamira ingengabitekerezo by'umwihariko y'amoko. Benshi banavuga yuko mu gihe ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwaba bugikorana n'ishyaka rya UPDS rya Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, mu by'ukuri nta gihe na kimwe imvugo z'urwango zizigera zihagarara, kuko abangaba ni abasensibilisateri bakuru, kuko mu bihe bitandukanye ngira ngo murabizi neza yuko ibintu bitoroshye habe na gatoya. Amagambo ya Sylvain Ekenge by'umwihariko aravuga yuko mu by'ukuri benshi bakomeje kugenda babona yuko ari amagambo yuje urwango, yuje ubugome, ndetse benshi bishobora kuza kongera guteza imwiryane n'impagarara muri aka karere kose. Uyu mugabo yaje gukomoza ku ngingo, avuga yuko mu by'ukuri yaje kugenda avuga ati mu kiganiro cyanyuze kuri televiziyo y'igihugu ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo RTNC, ngira ngo ni Radio and Television of Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umuvugizi w'ingabo z'igihugu FARDC Major General Sylvain Ekenge yatangaje amagambo ari kwamaganwa n'abantu n'imiryango itandukanye, bayafata nk'imvugo zihembera urwango kandi zibasira umwihariko abagore bo mu bwoko bw'abatutsi hara ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Abajijwe ku ngingo yiswe ubwenge, ijambo bamwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakoresha basobanura amayeri n'ubunararibonye mu ntambara, General Ekenge yavuze ko ubwo bwenge ari ubw'Abanyarwanda by'umwihariko nk'abatutsi. Niko yaje kugenda avuga ko kandi umuco wigishwa abana kuva bakiri batoya. Ibyo yatangaje ntiyabihamirije ibimenyetso, kandi nta makuru yizewe agaragara ko uwo muco wigishwa mu Rwanda nk'uko we yagiye abisobanura. Mu magambo yakurikiyeho, Sylvain Ekenge yavuze icyo yise ubwenge n'ibyo yashinje u Rwanda birimo gusinya amasezerano ntiruyubahirize. Ni mu gihe kandi u Rwanda rwo rumaze igihe ruhakanira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibirego byo gufasha umutwe wa M23. Rurashinja Kinshasa gufatanya n'inyeshyamba za FDLR. Impande zombi ziracyahakana ko ibyo zishinzanya, nubwo raporo zitandukanye z'impuguke za Loni zagaragaje ko mu burasirazuba bwa Kongo muri ibibazo bikomeye by'umutekano n'imikoranire y'imitwe yitwaje intwaro ku mpande zombi. Ibi rero bikaba byatumye mu by'ukuri mu kiganiro uwo bita Sylvain Ekenge yabajijwe igitekerezo cye ku bijyanye no gushyingirwa
no gushyingirwa, ahita atanga amagambo yafashwe na benshi nk'atesha agaciro kandi ashobora guteza imvangura. Yavuze ko iyo ushakanye n'umugore ngo w'umututsikazi ugomba kwitonda cyane, akongeraho ibisobanuro byafashwe nk'isebya kandi bidafite ishingiro. Ibyo byatumye amagambo ye akwirakwira byihuse ku mbuga nkoranyambaga ndetse anamaganwa na benshi baje kugenda bumva ibyo yatangaje. Abanenze ayo magambo bavuga ko ashobora gushishikariza ubugizi bwa nabi no kwibasira abantu ku giti cyabo n'amatsinda ashingiye ku bwoko, cyane cyane abagore n'abana. Hari n'abandi kandi bagaragaje ko bayashyigikiye. Ibintu byarushijeho kongera impaka mu nshingano n'uruhare rw'abayobozi mu kurinda ubumwe n'ubwiyunge, by'umwihariko hariya ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi rero mu by'ukuri bikomeje kugenda bigaragaza yuko akaga gashobora kuza kugwirira aka karere, mu by'ukuri karimo byinshi bikomeza kugenda bitangazwa n'inzego bwite za leta, yaba mu gihugu cy'u Burundi, yaba mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse benshi bakomeje kugenda bibaza bati ese ibi bintu bizarangira bite? Ubwo tugana ku musozo rero, reka dusoreze hano by'umwihariko tubabwira indi nkuru ikomeye cyane. Minisitiri w'u Burundi ushinzwe imari yagaragaje ko ari guterwa ubwoba. Ibyo byose ni umutwe w'inkuru yaje gutangazwa n'ibitangazamakuru bya SOS Media cyandikira mu gihugu cy'u Burundi. Ni Minisitiri w'imari n'itunganywa ry'ubukungu mu gihugu cy'u Burundi, Dr Alain Ndikumana, yatangaje ko ari gukorerwa iterabwoba rituruka ku buyobozi bwa sosiyete FOMI ikora ifumbire mvaruganda hariya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, imusaba gutanga amafaranga leta itateganyije kandi atari mu masezerano yasinywe. Ibi Minisitiri Ndikumana yabigarutseho ku itariki ya 27 ukwezi kwa 12 umwaka 2025 ubwo yari imbere y'inteko nshingamategeko asobanura umushinga wa guverinoma wo kuvugurura ingengo y'imari